Ase skuru ya St Vincent Omwari eyo yanyarako bakekora buyasa matemo manene yo mwaka weta buna kwenekyo mwalimu monene bwe skuru eyo abwase balikia ekerengo geisano na ibere korwase kerengo kia inye muri kwitobo mangana mayande mo Steven tigato chakire no roboti oruo asenjera yo boikirano Omochengo nigogenderete kubwata insase skuru ya bamura amo n'abanyaruka ya St Vincent Omwari egotoka bonchari wanafunzi na walimu twakwitaji Omwari ekerenga babwata samatemi omwaka weta nigo kiare ekerengo kia isano nemo nuguta isano kurende nigo mwalimu monene akoerera buna egekone nigo kiaine kigwasaboro kigubabo barikie minsko ya isano na ibere nuguta isano nemo koira baoro kiguchimi ibere na isano no yomo Imechu University guetera enchera yeye mase yemo. Sasa kila mtu amefurahi shuleni kwa sababu tumefanya maajabu, tumeshinda mashule kubwa kubwa. Vile mnaona hii shule yetu ni mchanga, tena inatoka kwa msituni. Hii ni shule msituni. Lakini tumejaribu. Hata hao wanafunzi wa maskini wacha waende university. 206 wameenda university straight. B plus ndio tulianzia na B plus ilikuwa 26. Mpaka kuanzia C plus mpaka B plus ni 206. Sasa hiyo ni baraka kabisa. Principal itoyo na wanyokore emyaka ebere no kubeka abari mwamo ase wakore emirimo ebirasime. Sasa after Igonga ndio Omwari kakuja. Zingine zinafuata nyuma. Sasa zote shule zote bonchari ilikuwa 33. Kibamanyete egetiro kero ase kirasi kiabo ge 12 kyo mwaka oyo kugenderia machibu ayu amayaime ya KCSE nige skuru ya enekiri nebegete meroberi emeikeranu. Na wakati mwingine unawaelekeza vikali, wakati mwingine kama mzazi kwa upendo, na kupitia hayo mwanafunzi anakuwa motivated na kwa hivyo anafanya bidii na grade yake inasonga polepole. Next year kwa sababu hao wanafunzi wa the current form 4s ni wazuri, tuna target 8.1. Ni kitu ambayo tulisaka kama walimu kwa staff meeting tukadiscuss. Abagokwa na Gusii bobe neri batamanyeti nga Gusii igaro mongaini asa masomo naende bamanya kumanyanga ki omwaka ogo oyo torobono iga naende abagusii bamanyire nga amasomo kurukare na aramaya. Abaibori beskuru yo Omwari nigo basabire gosire meroberi yechisemi elio meroberi ya mariganio ya matemu kobe meororo ase skuru. Omile tukwa jalani tumbali utukuze tupige hatua kali wanafunzi tujikaze. Ase kelio mwalimu monene gwe skuru ya St Vincent Omwari atebire nage kona ase skuru ya gwetania kerengo na gokina korwe minisko ya inye goika isano na ibere nuguta isano nemo nigo bana atebire namba beke meroberi meikira nuko nekibune kirasi kyo mwaka oyo nyale goikeri ekerengo ya isano na isato nuguta yemo. Koripoteria Ndizi TV korwa ase skuru ya St Vincent Omwari gotoka Imiariana ward ebunge ya Bonchari erietariane Ndemo Steven.